Bos Rahma, Rahma muda. Oh iya, mangga ayo. Yang manis Hilal Putra, BMY Audio, RE Media Prapadeng. Cukir malik ning peturan, meremeli ke pinggir watan, pikiran ora tenang. Ingati ana Mas Rian, wong ademan durung kelakon, gampang nangis lan ketuwo. Mangga buat yang punya lagu, Nok Nanda, Nok Nanda, Nok Nanda sayang, Nok Nanda, Nok Nanda, Nok Nanda. Bayang ngose di pinggir kali, kaca lanang Nok Mila sayang, du Nok Mila, li ngarti-ngarti Nok Mela sayang, yen kula Nok Mela, kangen lan sedih, rindu sewu dadi siji, Nok Mela ana ning guri. Nok Mela sayang, siapa ini mama? Mbok Ican. Oh, Mbok Irsad. Mbok Irsad sayang. Mbok Irsad, Dede Irsad. Gak apa-apa, semua juga. Tantenya bahagia. Dede Irsad ganteng. Dede Irsad. Dede Irsad. Dede Irsad. Dede Irsad. Nunggu-nunggu taunan, kapan dikawin ayang, orang tahan. Saban dina senok dandan, najan bedak oli utang, bayar lorisan. Retur, mentang-mentang lakinya kita tukang paket di rumah. Kula demen sampean, aduh Mas Imam Bawulan, orang tahan. Mas Imam Bawulan, Mas Imam Bawulan. Saban dina senok dandan, najan bedak guling utang, bayar returan. Bayang ngose di pinggir kali, kaca lanang gadinge putih, du kakang mama bilang, li ngarti-ngarti mama bilang sayang, yen kula mama bilang, kangen lan sedih, rindu sewu dadi siji, Mas Imam ana ning endi. Gara-gara retur kinku Bu. Mangga Mimi. Siapa? Komandan Caca. Komandan Caca. Komandan Caca. Komandan Caca. Komandan Caca. Komandan Caca. Yang ada di Lampung, Komandan Caca yang ada di Lampung. Komandan Caca yang ada di Lampung. Komandan Caca yang ada di Lampung. Nunggu-nunggu taunan, kapan dikawin ayang mama bilang, orang tahan. Mama bilang, carene arep ngawin, tulung kang balik kadingin, pengen kesandi. Mama bilang, Komandan Caca, Nok sama? Kula demen Nok Nanda, sumpah ora borongan Nok Nanda. Aduh sayang, Nok Nanda, Nok Nanda, Nok Nanda sayang. Saban dina kula dandan, najan bedak oli utang, mama bilang sayang, mama bilang. Wayang ngose di pinggir kali, kaca lanang gadinge putih, Nok Nanda, li ngarti-ngarti Nok Mela sayang, yen kula kangen lan sedih. Siapa ayo? Rindu sewu dadi siji, wong ganteng ana ning endi.
Boke Irsad, Boke Irsad, Boke Irsad, Boke Irsad, tobat habiskan Boke Irsad, Nok Mela, Nok, oh Nok Bella, Bella, Nok Bella, Nok Bella, Nok Bella sayang, Mas Imam sayang, aduh Mas Imam. Nunggu tahunan kapan dikawin ayang mama bilang orang tahan mama bilang carene adepan ngawin aduh Mas Imam paling sayang pengen kesanding Komandan Caca yang ada di Lampung Komandan Caca yang ada di Lampung Komandan Caca kula demen sampean sumpah ora bohongan aduh sayang Nok Bella saban dina kula dandan Nok Nanda paling sayang bayar bawa Nok Nanda jungkir malik ning paturon meremelik pinggir waton Nok Nanda yang paling sayang Nok Nanda lagi yang paling moral rindu sewu dadi siji Nok Nanda anani ngendi Komandan Caca yang ada di Lampung Komandan Caca yang ada di Lampung Komandan Caca terima kasih banyak Mas Imam sayang mama bilang tim Dengu Winda Dwi Lestari